Bismillahirrahmanirrahim. Eng şefkatlik, eng mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Kuffarlarning canlarını qattiq tartib algıcı periştiler bilen qasamki, وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. mu'minlarning canlarını siylik algıcı periştiler bilen qasamki, وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا. Allah'ın emrini asmandan tız ilip düşküçü periştiler bilen qasamki, فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا. mu'minlarning canlarını ilip cennetke ilgirlügüçü periştiler bilen qasamki, فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. Allah'ın emri bilen kainatning işlerini başqurğucu periştiler bilen qasamki, sizlar çoqum terildirilsizlar. Sizlardan çoqum hesap elinidi. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ. Bu gün, yani kıyamet günüde zemin ve onundaki şey ile koşulup tevreydi. تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ. Onun arkasıdınla asman ve onundaki şey ile koşulup tevreydi. قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ. Bu günde dillani, yani kuffarlarının dillerini korkunç basıdı. أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ. Şu dillarının ilgilerinin közleri korkunçtan tikilip karayalmaydı. يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ. Ula aytıdı. Rastlı biz avalqa halımızga qaytırılamdık, yani ölgenden keyin terilamdık. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. U bizning chirigan so'ngak bo'lib qolgan vaqtimiz emasmi? قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. Ular aytdi. Undaq bo'ladigan bo'lsa, bu yani o'lgandan keyin terilish ziyonli qaytishdir. Yani biz o'lgandan keyin terildigan bo'lsak, davzah ahli bo'ladiganligimiz uchun ziyon tortquchilarmiz. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Bir sayha, yani İsrafil'nin sur çelişi bilenla ula, yani cemi halayiq yer astidan ziminning ustiga chiqib qoladi. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. Sana Musa'nın xabari keldimi? إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. Öz vaqtida uni Rabbi Tuva namlıq muqaddas vadida mundaq deb chaqirdi. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Sen Firavunning qishig'i barg'in. U haqiqatan haddidan oshdi. فقل هل لك إلى أن تزكى. Onunğa küfrden ve günahlardan pak bo'lishni xohlamsan? وأهديك إلى ربك فتخشى. Seni Rabbimni tonishga yeteklishimni xohlamsan? Uni tonisan, Rabbingdan qo'rqsanda, yaxshi amallarni qilasan degin. فأراه الآية الكبرى. Musa Fir'aunga cho'ng mo'jizani ko'rsatdi. فكذب وعصى. Fir'aun Allah'ın peygamberi Musa'ni inkar qildi ve Allah'ın emriga osiylik qildi. ثم أدبر يسعى. Ondan Fir'aun Musa'dan yüz örüp hiyli mekir işletishga kirishdi. فحشر فنادى. U sehrgarlarni, askarlarini, tavalarini topladı hem nida qilib فقال أنا ربكم الأعلى. dedi ki, men sizlarning buyuk Rabbinglar bo'laman. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Allah onu dünya ve ahiretning azabı bilan jazoladı. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Şek şübhisiz ki Allah'tan qorqadiganlar buningdan ibret alıdı. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Sizlarni yaratish mushkulmi yoki osmonni yaratish mushkulmi? Allah osmonni yaratdi. رفع سمكها فسواها. Onun egizlikini yüksek kıldı ve kem kütsüz kıldı.
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها Onun keçisini qapqarаңғы, күндüzini yop-yoruk qıldı. والأرض بعد ذلك دحاها Şuningdan keyin ziminni ahli ziminning turishiga loyiq qilib yaydi. أخرج منها ماءها ومرعاها Zimindan buloqlarni aqtirdi, o'simliklarni o'stirdi. والجبال أرساها Tog'larni ziminda muqim qildi. متاعا لكم ولأنعامكم Alloh taolo ularning hammasini sizlarning va hayvonlaringlarning foydalanishi uchun yaratdi. فإذا جاءت الطامة الكبرى Qiyomat kelganda يوم يتذكر الإنسان ما سعى shu kunda inson yaxshi yomon qilmishlarini eslaydi. وبرزت الجحيم لمن يرى Qarg'uchilarga jahannam ochiq ko'rsatiladi. فأما من طغى Kimiki kufrida, gunohda chekidan oshadigan, وآثر الحياة الدنيا dunyo tirikchiligini oxiratdan ortiq ko'radigan, فإن الجحيم هي المأوى uning joyi haqiqatan jahannam bo'ladi. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى Rabbining oldida so'roqqa tortilishdan qo'rqadigan, o'zini nafsi xohishiga berilishdan, ya'ni harom qilingan narsalardan cheklagan odamga kelsak, فإن الجنة هي المأوى haqiqatan uning joyi jannat bo'ladi. يسألونك عن الساعة أيان مرساها Ular sendan qiyomatning qachon bo'ladiganligini so'raydi. فيما أنت من ذكراها Sen uni qandoqmi bayon qilib bera olaysan? إلى ربك منتهاها Uni bilish Rabbingga xosdir. إنما أنت منذر من يخشاها Sening vazifang faqat qiyomatdan qo'rqadigan odamni ogohlantirishdir. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها Ular qiyomatni ko'rgan kunda go'yo o'zlarini dunyoda faqat bir kechqurun yoki bir atigan tug'andek gumon qiladi.